Schubor nakaslem jong udongsan hima. Te pelai kini kita suan sana pi ketuk semen ni siap ni klem top ni ong kila krak kila pe ndai ki mon pe di minta pe kila sangap ni kila wan sana ali pe jante ni kini di pipe ni wa masya light baik ka mi ke jing semanang ni ke gas bagi ong ka redon gas pe ni la sedang pipe ni we yang siap sana la sedang light pe gitu la sedang mi tu radiation ni poi aspa 100%. Kita tak kali ni di pipe yang ni ka klaim pam tak poi aspa sanpo aspa sanpo nyo. Jadi ni ka limit yang ni kadeh tang do shispa ada yang selam hang ni ngila banyo cancer tang shispa kini kalau poi do aspa sanpo hang ti harum ti hawa poi do light spa khatsan. Te kalau long hai pam mensyo le ni ka poi do nyo spa bawa pelat ikini ki pipe. Tapi ngila wayong ni yang ni sepang ru mla ban ring men sim kada sma khong do kata ke jing sma kada niki redon gas ka bamin ani katang. Te uni ujung thau ki ong ugaiker counter uba thau ya ka radiation. Klem uni te ngim tip ngim bana kam neng khno kono kata handre ngala ong pi men po yo life spa khat san. Apakah ka World Health Organization ni ka Atomic Energy International Atomic Energy Agency na po Vienna kalau dan ka radiation limit mo man pek te palat ya ka sispa kalau ka jingma te mangi mentang la dan ka jingma namar kan ni la poi do life spa menta aspa nyopo aspa pupra menta te kamlong bangin syong kam slam ne namar ba kan sakio ka radiation man yang slam kamlong te ngasibu tang ka jing itu ba kibrio sini ki ban tip ba ka dan kan ni ka bi bamla ban set the set makana ki pipe repair makana kai bala pe clearu radiation kan don back te de ban penpena ki sinong ba kim de ban one tan skini kim de ban di gitu ko namar kani kal along jabok barok hanya kal ero kala jabok ka khendo kala jabok kala jabok te kani ka de jing bakla nando mun shwa man handa ki light ba kin ti ba ka AMD kala seal no he ki khandai spa khandai pho repek mentah do mentah ka radiation kan don kani kan ne junom hado pra hajar snem melalui Asia. Belasibon.